Central Intelligence Agency ni ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashinzwe mu mwaka w'1947 tariki 18 z'ukwezi kwa Nzeri. Kikaba ari ikigo gishinzwe gukusanya amakuru arebana n'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahariho hose ku isi. Iki ni igice cya kabiri cy'umunota w'ubwenge ugaruka ku bigo bigiye bitandukanye by'ubutasi bivugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'imitwe myinshi itandukanye ya gisirikare ndetse n'abapolisi n'ibindi bigo bitandukanye bishinzwe umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ibindi bigo bitandukanye nabyo bifite umutekano mu nshingano zabyo. Ibizwi cyane bikaba ari CIA, Central Intelligence Agency ndetse na FBI, Federal Bureau of Investigation. Gusa icyo wavuga nuko CIA na FBI yatari kimwe. FBI ishinzwe kugenzura ibibera imbere mu gihugu, ariko ikaba inafite ubushobozi bwo kuba yanamenya bimwe mu bishobora kwangiza umutekano w'igihugu biturutse hanze yacyo, bitandukanye na CIA yo yashyiriweho gukusanya amakuru yibanze cyane baturuka hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba ameza cyangwa mabi. Tugarutse ku kigo cya CIA by'umwihariko, mu mavu n'amavuko yacyo kigo mu gutangira kwacyo kikaba cyari gifite inshingano zo kwegeranya no kohereza amakuru ava mu bihugu by'ibituranyi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko iki kigo cyashinzwe nyuma gato y'intambara y'isi ya kabiri. Hakaba hari hanagenderewe gukora ubutasi buhambaye ku mwanzi aho yaturukaga hose. Uyu munsi wa none CIA isa naho yavuguruye imikorere yayo, kuko kuri ubu bifite inshingano zinyuranye, harimo kwegeranya, gutohoza no gutanga amakuru ndetse no gukemura ibibazo aho biba ngombwa ko yivanga mu bibazo. Nubwo ariko icyo kigo ari kimwe mu bikomeye ku isi, hari inshuro nyinshi cyane kitagera ku nshingano zacyo, bigatuma rimwe na rimwe n'amabanga yacyo ajya ahagaragara. Ibi bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza itaye ibaba mu ruhando rw'amahanga ndetse no mu maso y'umwanzi. By'umwihariko CIA yaje gukorwa n'ikimwaro ubwo yasohoraga filime igaragaza perezida wa Indonesia Bwana Sukarno akorana imibonano mpuzabitsina n'abahoze ari abanzi ba mbere ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Saddam Hussein ndetse na Bin Laden, hagamijwe gusuzuguza aba bagabo mu maso yabo bayobora. Ariko ibi ntacyo byigeze biguhungabanya kuri bano bagabo, ahubwo ikimwaro n'igisebo cyakwiriye kuri CIA. Sibi gusa, ushobora kumva ijambo Phoenix program ukagira ngo wenda ni programme ya za mudasobwa, telefone cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ariko siko biri, kuko iyi programme yashyizweho n'ikigo cya CIA gifatanyije n'igisirikare gihambaye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Special Forces ndetse n'abakomanda baturutse mu bihugu bitandukanye nka Australia ndetse na Vietnam y'Amajyepfo. Nta yindi nshingano rero abo bose bari bafite bwari ubwicanyi. Icyo gihe hari mu ntambara yarwanaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Vietnam. Gusa igitangaje, ubwo bwicanyi ntabwo bwari bugenderewe ku gisirikare n'uwo bahanganye, ahubwo ngo hari hagenderewe iyicwa ry'umuturage ahava akagera, hatitawe ku ngano cyangwa imyaka afite. Ibi ni bimwe mu byagiye bishyirwa hanze mu mabanga ya CIA. Reka tujye kuri Muammar Gaddafi. Mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2011 nibwo igisa n'impinduramatwara muri Libya cyagiye ahagaragara ndetse gitangira kuvugwa mu maradiyo n'amateleviziyo atandukanye. Ibi bihita byibutsa benshi ubwo bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo mu rwego rwa diplomasi batakwaga n'abantu bitwaje intwaro ku itariki 11 Nzeri 2012, maze abatasi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cya CIA bagera ku 12 bakaza kugwa gitumo bava mu ndage za Benghazi, ndetse hakaza n'ubundi bufasha buturutse i Tripoli. Ibintu byahise byerekana ko Amerika itaje ako kanya, ahubwo yari hamaze igihe, ndetse bamwe ntibatinye no guhamya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari inyuma y'igumura ry'abaturage kuri leta ya Colonel Muammar Gaddafi. Izi ni zimwe mu ngero zagiye zishyira mu majwi CIA nk'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagiye kivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu.